Yes guys, reka twongere tubahe ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Inkuru rero twakomeje kugenda tuyibanyuriramo mu ncamake tubabwira yuko umutwe wa FDLR ndetse na AFR n'abayobozi bawo bahuriye hariya mu gihugu cy'Ubujumbura mu kuganira n'ubuyobozi bwa kiriya gihugu ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero hamenyekanye ibyo FDLR na AFR bamaze iminsi baganira n'igisirikare cya Ndayishimiye. Ni inkuru yanswe ku itariki 13 z'ukwa 9 2024 saa 11:07 hamwe na Babu Benjamin. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aremeza yuko rwose abahagarariye imitwe ya FDLR na FRN yombi irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bamaze icyumweru kirenga bagirana ibiganiro n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Inama yazahuje rero izi mpande ko ari eshatu ku butumire bwa FDNB zaberaga muri hoteli zo mu ntara za Cibitoke na Kayanza, zombi zitandukanywa n'ishyamba rya Kibira. Iri shyamba rero FRN imaze imyaka myinshi rifitemo ibirindiro. Hoteli zo nama zabaye hagati y'itariki ya 29 Kanama n'iya 4 Nzeri zabereyemo zirimo yitwa Green Village Hotel ya Minisitiri w'Intebe w'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse n'iyitwa Mwarangabo ya Colonel de Police witwa Jerome Ntibibogora. Rero no kuvuga nk'inyeshyamba zitabiriye ziriya nama zirimo Lieutenant General Hamada Habimana ufatwa nk'umugaba w'ikirenga w'inyeshyamba za FRN, General Ntawunguka Pacifique Omega ukuriye igisirikare cya FDLR ndetse na General de Brigade Antoine Hakizimana Jeva uzwi nk'umuyobozi w'igisirikare cya FRN na Colonel Honore Hategekimana Theophile nawe wo muri uriya mutwe. Ku ruhande rw'u Burundi rero hari abakuriye ubutasi bwa gisirikare ndetse n'abayobozi bake bo mu nzego za leta, gusa amazina yabo ntabwo aramenyekana. Icyakora umwe muri bo ba ofisiye ba FDNB utifuje gutangazwa amazina yabwiye ikinyamakuru SOS Media Burundi ko abahagarariye igisirikare cy'u Burundi bahuye nabo FDLR ndetse na FRN abenshi bakorera mu majaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu. Icyakora hari abandi baturutse ku cyicaro gikuru cy'ingabo Ibijumbura. Andi makuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo rero yo avuga ko abakuriye iriya mitwe bambukaga umupaka bacungiye umutekano n'abasirikare b'Abarundi. Amakuru avuga ko rero mu mpamvu zatumye igisirikare cy'u Burundi gitumira iriya mitwe harimo iyo guhuza no kunga abayobozi ba FRN bamaze igihe barebana ayingwe. Nka General Hamada ukekwaho rwose kuvugana kenshi na mugenzi we Aloys Nzabampema uyobora inyeshyamba za FRN. Uyu nawe rero ubutegetsi bw'u Burundi bukaba butinya ko yaba yarinjiriwe n'u Rwanda ari umusaba akumvisha inyeshyamba z'abanyarwanda ko zigomba gutahuka ndetse no kuremera no kurumenera amabanga yerekeye imikoranire ya FRN na guverinoma y'u Burundi. Indi mpamvu rero y'iriya nama ngo yari ukuzamura morali y'abarwanyi ba FRN bari mu Kibira ndetse no kureba uko abarwanyi ba FDLR bari muri ririya shyamba bakongerwa mu rwego rwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko FDLR, FRN n'u Burundi bemeranyije umugambi wo kohereza hafi y'umupaka w'u Rwanda abarwanyi barwanira mu bihumbi bo kuruhungabanyiriza umutekano. Andi makuru avuga ko rero ku wa gatatu w'iki cyumweru umwe mu bayobozi bakuru b'u Burundi yagiye mu ishyamba rya Kibira guhura n'inyeshyamba za FRN. U Burundi bukomeje kwiyegereza imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, mu gihe rero mu mpera za 2023 Perezida Evariste Ndayishimiye wari Kinshasa yatangaje ko ashyigikiye umugambi urimo FDLR wo gutera u Rwanda bagahirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ingabo z'u Burundi rero na FDLR basanzwe bafatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara zihanganyemo n'umutwe wa M23 wa Kinshasa ivuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Gitega rero imaze igihe yita Kigali umuturanyi mubi, ndetse muri Mutarama uyu mwaka ubutegetsi bw'u Burundi bwafashe icyemezo cyo gufunga imipaka ihuza iki gihugu n'u Rwanda, irushinja gushyigikira umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa kiriya gihugu. Ni ibirego rero leta y'u Rwanda yakunze guhakana, iyo ikavuga ko nta mutwe uwo ari wo wose urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ikorana nawo. Ngayo nguko rero nayo makuru yaragezweho muri aka kanya. Reka tugushimire cyane kuyakurikira, tukurarikira kuza gukurikirana ndi mu kanya. Karibuze nimba utarakanda subscribe, kanda subscribe, like, share, usigaye igitekerezo kugira ngo tujye twibanira umunsi ku munsi 5 kuri 5. Ciao ciao.